Angithandi ke sihlalo ukuthi ngikhulume inzondo noma my emotions. But ngiyadilungiselela noma ke ngiyadi-applya kuma verified facts. Lesitawuthi sonke masiphuma la ukhanze ukuthi nasese siyawabuka sikhanze ukuthi aliqiniso. Indzaba lenkulu engifuna sibuke indzaba yemakhono kubantu labasha. Sekuningi lokukhulumekile bathi ndawugcila nje kuloko. Iyasisida ke inkulumo ya AG kulokunengi. But nje ngidawucela sibuke la emakhonweni. Ku number 5 ku page 595 item 446 kule report yakhe AG kukhona la kathi khona litiko like lanikwa imali enganga 3 million lehluleka kuyisebenzisa. Le mali leyo beyiphasiswe eParliament ukuthi kuyositakala emakhono kubantu labasha. Basitakala njani? Siyade ukuthi live leMaswati sonke nje lo sihleti la live leMaswati enzabeni yemisebenzi bahlonishwe enzabeni yemisebenzi kude imisebenzi emazinga kubabede imisebenzi lisetulo kubo labantu labasha. Phinze futhi lokho ke kusinika ukuthi sibe nesaya ukuthi bantu labasha labagcwela ngaphandle basitakala njani ukuthi bakhone ukuthi utakhela bona imathuba emsebenzi. Ngikusho njalo ke esihlalo le part lengisasiyibuke emakhono ifaka ekhathi mangikhuluma nje ngemakhono ifaka ekhathi bosonkondlo ubalile minister bosonkondlo ifaka ekhathi bosomahlaya bakithi lesibathanza kakhulu ifaka ekhathi bahlabeleli betenkolo ifaka ekhathi bahlabeleli labangaculi tenkolo. Ngihlahla lendleke minister kule ngifuna kusho mina ngingumhlabeleli ngiyati ukuthi mawukhuluma ngelikhono ukhuluma ngendvo lengamondla umuntu ngisho ede umsebenzi. Ngiko ngithi ngifuna siyibuke le ngiyati ukuthi ngekuhlabelela ungakhanza wondla abantu abakho so likhono lelo leliveleke laba mcoka kakhulu kimi. Ngidawuthi ke ngicela ukukhuluma ngalo namuhla. Lelitiko imali enganga 1.4 million lebelinikweni ukuthi lisebenzise lasebenzisa lona ngekusho kwale report lasebenzisa 600,000 kwasala 700,000 lokuyimali lengetulu kwale half. Ngifuna ke kubuda nje through your check ku minister ukuthi imali lengaka ijika kanjani mangabe sade nje nasingaphuma la siye phase ehlahla siye emabhareni siye embe kwetitolo bantu abethu badlala emakhadi. Bantu labasha banengakhulu bahlonishwa labede umsebenzi. So info yemakhono isinika sithombe lesithi lo mntwana kube le mali ayikajiki lo mntwana lo beyingeke imsite le mali angibekise labo sonkondlo beyingeke basite mabenda lawo ma shows abo ukhanze ukuthi sebabhadala emaholo sebabhadala ema-adverts sebabhadala ema-artists ngoba siyathi babendele emcimbi bamemali abanye bahlangane beyingeke basite leyo mali ukhanza ukuthi ijikile labo bantwana ukuthi batibhadale into bese lokulaba kuthatha la mnyango sihlalo wami lokulaba kuthatha eminyango kube ngiloko labaya ekhaya labaya nakwekhaya kubantwana lokuyibhizinisi sihlalo lelitiko lelimangiva litiko ngilona tiko lelisupporter lamakhono ngilona tiko lelenda ukuthi lelikhono lakho ligcine libhizinisi likondla. So ngiyakhala kakhulu nje la kule part lethi kukhona imali leke yajika yabuyela emuva bese siyabuya sesiyahlala ke manje sesithi litiko licela lenye imali asale sibonile nemsebenzi futhi asilwe siyadiva nala kufuna ke khona le mali but ngithe asesibuke le part le siyibuke kumuntu lomusha lohlete eceleni kwesihlahla lodlala likhadi ngekuthi ifuture yakhe vele ibukeka ifile kanzi uhulumende noma ke ngidawuthi kani iParliament iyawakhipha emathuba lafana nala ukuthi nayo imali hambani niye kulabantu lemakhaya tiko through you chair ngiyafuna ukuthi minister wami ngikubonge but sengabona into letinenge lokhanza ukuthi live lethu leMaswati liyadenda tibe tinhle ibeke kahle lento nawe ungifakazi uyawadi manenge amatiko elive othi ukhanze ukuthi ekugcineni kude imphumela lemihle but lento ibhalekile phasi. Ngifuna ke lokuthi Mr Chairperson beyingeke imside yinto lohlabelelako
ukuthi makanda lo mculo wakhe ahamba e-studio arekhode abuya athengise njengoba na minister ka ayifakaza leyo mali lejikile beyingeke inimelekelele ngekuthi makabitela labo bantu abahlanganisile nali liholo lidinga imali so lo muntu uthi imali ekhikhini but kule mali lekhishwa eParliament bekade awusitakala lo mhlabeleli abitela abahlabeleli akhona ekubhadala lelo holo ngifuna ukuthini ke Mr Speaker Mr Chairperson ngifuna ukuthi ngiyaphoceleleka sihlalo ngoba ngiyade ukuthi bantu abasha banawo amaplan lamahle futhi thank you so much ngiyaphoceleleka ukuthi ngithi bantu labasha ngiyade ukuthi banawo emaplan abo lamahle labangawasebenzisi uma baniketiwe lelithuba nemali nesikhathi bahamba bayotshelwa ukuthi nayo imali yenu ubucetha kusho lo mhlonishwa bantu labang100 mawubuka labantu labasha labangaka labanye babo sebaze batibulela abanye babanatha banathiswa ukuthi bazama ukukhipha stress ngawo ke kuyangiphocelela ukuthi ngithi through you chair minister wethu litiwa alingalali etikwe emsebenzi because ukujika kwemali kusho ukuthi kude leni kubona kufanele kusithe eMaswati litiwa alingalali etikwe emsebenzi litiwa ubekisele lo munye sengigcina nje wathi uma umuntu angekho under pressure uya relaxa nje abuke lokho naloko nje lokumbala angabuki the key things letingitona dakhalive ngicina ke ngekuthi lo munye ubekise wathi MTN usaba Swazi Mobile usaba MTN why because uyade ukuthi mangadeliver MTN uyade MTN mangadeliver utawudeliver Swazi Mobile na Swazi Mobile uyade ukuthi mangadeliver mina utawudeliver MTN sithi ke etikweni loku relaxa lokungaka koJemaswati abe afa alikubuke litiko relaxe kakhulu lihlede ngalamafishane ngingabuta nje kuyinzondo yani lengaka ngoba lo muntu uyamade vele uyahlupheka uma endlula onke imalanga uthi emsebentini umuntu lomusha ngiyabonga Chairperson siyabonga mhlonishwa siyabonga kakhulu